Hello everyone, welcome back to my channel. Ngasi Anouba video amaga loina na khoi gi Imphal car zone gi asi Anouba gari mayam ama stock mayam la Anouba ko ado gari se dum khara dum price reasonable oiba khara ahong musu dum yauri ko ado gari se adagi khara dum phajaba budget ki matung in hai tare gari condition yam phaw mayam makhal su ni yauri ko ado gari sing je kai kai no haibdo mayam jengminar se ado khangminar si ko har su yauri ko mayam ado loan gi damak tadi huji phau gi ne di khudong chaba ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯩꯕꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯑꯅꯧꯕꯅꯦ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯅꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯂꯦꯅꯣꯁꯨ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯅꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯃꯣꯇꯣꯔꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯖꯔꯒꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯃꯇꯥꯏ ꯏꯊꯪ ꯊꯪꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯕꯔꯅꯥꯅꯤꯀꯣ ꯕꯔꯅꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ 2013ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯎꯟ 50 ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯊꯧꯔꯦꯀꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3,40,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯕꯔꯅꯥꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯉꯟꯖꯔꯛꯀꯦ 오케이. 시내 인테리어니까 이런 게 마닝기네. All four windows 많이 락하니까. 그리고 마이 마닝기 주 앞에 그렇게 보고. 마닝기 많이 오픈하니까. 그리고 마당기 지금 혹시 거기 센 모터기 파소나다 버나 발레노 ꯀꯂꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯔꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯂꯔ ꯃꯆꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯥꯂꯦꯅꯣꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯆ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ 2021 ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯖꯦꯇꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯟꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 43 ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯊꯧꯔꯦꯀꯣ 42,000 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯅ 5,55,000 ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠꯂꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯁꯦꯟꯁꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯅꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯏꯟꯐꯣꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯒ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯠꯀꯥꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯛꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯅꯔꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯍꯧ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯅꯔꯅꯦ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯦꯗꯀꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯂꯔꯁꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯁꯤ ꯇꯌꯥꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯦꯠꯀꯤꯀꯣ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ 2022ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯅ 20,000ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯊꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ 9,95,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ 4x4ꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗ 4x4 ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯗꯤ ꯐꯖꯔꯦ ꯂꯥꯡꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ K10 ꯄꯥꯝꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 2020ꯒꯤꯀꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 21,000 ꯃꯨꯛ ꯊꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅ 3,25,000 ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠꯂꯤ ꯈꯔ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ BX ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯑꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯌꯦꯡꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯔꯤꯀꯣ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯌꯥꯔꯒꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ I10 ꯑꯉꯧꯕ ꯃꯆꯨꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯟꯗꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯖꯤꯟꯀꯣ ꯍ꯭ꯌꯨꯟꯗꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ I10 2014ꯒꯤ 45,000 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯃꯨꯛ ꯆꯥꯡ ꯊꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ 3,15,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ
Asta ko magi variant jina ado magi sigi interior request sensor yawi ko push start stop button lakani ko mana ai upangani ko okay aduga sideda mo khoi gi Creta ama mulai ko Creta 2018 gini ko isna sorry 2018 register obu ko ado si magi so silere ko ado magi looks is mine upangani ko ado magi aftermarket alloy yam phaje sida hapji ko red caliper ko odina siga maning gari ko si magi maning gi looks SX odini ko to model and push start stop button lakani ko request sensor gari lo yaore ko ado si magi price na koi gi keno lakani 6,70,000 mai lakani ko adam price slightly negotiate and tawi abi kudong jaba legani me idin infotainment touch kaloi lakani ko neck rest kalo yaore seat sigos maina ko khangani ko all power windows main lakani roof rail kalo yaore ko okay adai mathang da mo sisna mo 2012 gini ko XUV 500 W8 ni ko sigi price na mo 2,70,000 mai lakani ko mo pam be sinau sing yaw ka dum yeng bia kani ko sina mai interior mai lakani adagi tayar ga sim dios mana ade maning ina mai o phangani ko aduga mo mathang da lakdo sina hoi alto Meghalaya number ni ko ado si loima khoi number loi ola loi pirakani ko isa semingda ado price na khoi 3,60,000 mai lakani ado mai na 2022 oi obeni ko man khadum khra wang kani sanyam ling bini to taya ga dilai film sini ko ado manung ga de ko na yu lai ko ado mathang da mu lakdo sina Swift ta khra mo khoi sinau jing Swift ta kitang khoi model 2013 14 ki pam bai sinau sing hai tare khoi 13 last hai tare ko kilometer 64,000 kilometer thore ko price na sumna gi 2,65,000 adum price ke yong ga di gari se dum yabrai khale sim di ko ado yeng bio ai condition there conditions mai lakani ko mani ngamak ko azari ko ado maning view interior is mai yong bio me gi infotainment ga lo yauri ko me infotainment mai na ha pe ko am phazari hai tare okay aduga maning gi so hai petang ujarake sini back side ko aduga alto isu sim di kana tawdre maning gi hai petang ulake yam lingi gari ji ko alto sim di aduga mathang da kana gumai sina hoi gi i20 de elite pamba hai tare elite pamba is now sing hangbiram do lai ko elite se kilometers is around 40 ki sang final lai ko aduga ma se price se tin go deni ko 2015 ki asta i20 asta 2015 ki kilometers is around 40 ki sang lai ko to aduga manu gi jen final lai yam lingi ko gari condition se yeng bada ani ngamang goi ma yeng man wai di ado sigi khoi gi price hara ga di khoi gi 3,95,000 mai lakani ko ado ga mok i20 da mok khoi gi i20 da mok khara khoi gi kitang sinamuk mamang gi haitare elite ki hek mamang gi keno do delight ko ado se sports tamal lai ko ado price sinamo khoi gi NOC yauda bi haitare NOC dum yauda bi de lak pai tare ado NOC dum yauda ga su mai gi ke sang gi loi documentation ni complete ni ko lai se se ado si gi maman je la ka doi se sumna ta gi yam ge so wi kya am no wale 2014 gi de ni ko ado ma je price sumna ta gi 1,55,000 1,55,000 pai hobi ai ko aduga mathang da mu la ka do sina alto K10 da
ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ 2019ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ 43,000 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯃꯨꯛ ꯊꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ 3,10,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯜꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠꯂꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ sini. Tayarsu ina maningini ko. Spoiler ka happy dana sim di am fazare. Adu mathang dasu mo kanone 2015 gi Grand i10 dai gi silai de grey color da sini ko 2015 gi ado my 47 km mu thawre 47,000 km price na 3,20,000 smai lakh ni ko loi with NOC da loi lakh ni number all ga loi sa da lakh ni ko tag ming da ado sigi ai manung ju hapetang plus ucar ke yeng gi ko te ya gi sen smai lagi ni ko silai de sen interior ni smai u khang ni ko maning ju hapetang ngan jerke maning gini sana ten sports odini ko adagi mai defogger ko lo yauri ko sini smai lagi ni aduga mo mathang da mo lakhadu jina mo auto 800 sigi so odini ko sigi auto 100 ang sin 2020 gini adum nauri ba gari oi ko 27,000 km mu thawre na 3,40,000 smai lakhani ko there is smai lagi interior is mai lakani ko ani gi te ko imji si ju dum yari ko aduga mo mathang da mo koi kitang koi spaces oiba koi Celerio ZXi top model ni ko ada sina mo 2017 gi odoine 44,000 km thore ko imbiro Celerio je dum family small family gi di am ngai ba sina ba da yam ngai ba dum makhal gi gari oi ko chilai de ZXi odini ko de rear wiper yausare de power yausare ko adu magi se 2017 ini 44,000 km thore price na 3,55,000 smai lakani ko interior se yeng gi ko price ki je dum slightly negotiate adum tawi agini ko okay ado next kogi Alto 800 VXi sina kogi sina mo kogi Alto 800 VXi de ko 2022 gi ko grey color da pambi raga di si dum consider to buya ado sina price lakh 360 lakh ni ko ran han mu sa mana ri ga hai tare aduga mathang da muk lakadoi sina muk somna su mo Alto asina muk 2019 gi oiba 19 gi 44,600 km amaduna akoi gi si sina akoi gi 15,000 km muk tang thau da hari buga ada sina akoi 44,000 ki sang thau re buga ada price sina mo 2,95,000 organic ko sina LXi buga amaduna VXi sila re ko interior je tang di mamme ko ada si mathaktaga koigi ada sina maningi sumaina lei adu mathang da mu lakado jina santro do ni ko se Anouba latest santro do 2019 gi santro do ni ko 26,000 km mu thawre bu ko adu price e sumna tagi 3,40,000 lakh ni ko interior je am spaces so dum oi bini ko santro jo nungge sina maningi looks santro je 2019 3,40,000 aduga last ta koi Celerio VXi tamba angang amasu gi 2015 gi pamagadi koi gi 26,000 km mu thawre ada price na 2,90,000 khatani ko sina pambiraga di dum mention biro
ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ